Pemirsa pembangunan miwah mencikang infrastruktur margine dados usulan pini akeh saning ranjing ring musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan Kintamani. Wenten sama siada sepitu usulan program sane rauh saking petang dasa kutus desa sewewengkon Kecamatan Kintamani. Camat Kintamani Ketut Eri Soena Putra Mausang usulan pinih akeh rauh saking bidang pekerjaan umum sekadi mecikang margi DPT drainase tur panincapan kualitas rumah tidak layak huni. Usulan bidang inucap kantos satak ulung dasa usulan. Sayang ring warsane lintang taler patah sekadi mangkin akehan usulan antuk mecikang margi. Usulan tiosan sane taler akeh inggih punika saking bidang pendidikan sekadi pewangunan sarpra sekolah miwah gedung sekolah antuk 6 usulan. Tios punika wenten taler usulan ring bidang kebudayaan sekadi penyiagayan sarana prasarana lembaga adat miwah genah pangubaktian tur pembinaan kesenian antuk petang dasa sia usulan. Raris ring bidang pertanian usulan akehan ngaptiang wantuan pupuk bibit ternak saha jalan usaha tani. Bidang perhubungan taler wenten usulan penerangan jalan umum. Maka sami usulan desa punika sampun ngerancing ke Bapeda. Santukan ring suang-suang desa sampun langsung ngunggahang usulan ngelintangin SIPD. Ri sampun ngemargiang Musrenbang Cam. Selanjutnya nih Bapeda pacang laksanayang verifikasi samian usulan punike tur ngelaturang ke dinas sane mepaiketan. Saking perangkat daerah pacang ngadungang sareng rencana kerja miwah dana sane kesiagayang. Maka sami usulan saning ranjing ring Musrenbang saking samian kecamatan Raris Kapupulang terkebakte ke Musrenbang Kabupaten. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.